dalan nami na pasato sa panami tulad ay dada nami mula gusto ko na pinagoy pa pahali las maruan ni daging mentoti matanya na kumas patay ba mataribata asan giat warrior na mangihut lumubi man yun jakat nito di mo sa lubog na dapat akan uli dapat akan adinggan asibuit at ba las raha muna sa lubog na dumod na tapos sangap muna sa lubog na hula-hula namin dua namin warrior na mangihut mo na pala darami dapat mahatanis dua na mardo di mana siapa alo mena para sarang bilang leang oras paham muna hula-hula namin na madjaros kanina kami para belum na mga leang sinupo saya merasa namin muna salam dia hamu baru nami nawak kami naking buka mo ako sa nabar guru piring nang ibalikan ipadir na sa amin. Pamuruan nami marga Sibolon di bagasan partakok-takok ni matanya rion dinang rohamu pasahaton soban yung muna kuhami kami pe songonido hula-hula muna marga todang di bagasan manugot niya rion partakok-takok ni matanya rion roham itu roba muna imasong mabuan idahalas dekina mok-mok ke sahur di atas pinggan nahot sanggia matutu marhite natilit tamuna ulaut tadi wasalarion las maroh ni bad muna do to dimuna nang soni ke sahur asa sahur mau matua do pinggan nahot asa hot masalu na dihamu akapar saulian do akapar sairian wariar nang ro asal martabat-tabat las ni roha kita yakkan ro song nipe nabuy sarpatu pahami hula-hula muna todang di basis pikyon las maramuna song hatani na betul mentok nami toras pena bulung tibaho torasama bulung sirere oras mahamu pergelengan nami nama jalo song ni mahami todong ni ma nama bere masih salam na erok na panoropina sadanari soro hanami tulang lima mabuan deke na sahur sehingga ma pertemuan nabi Tuhan sahur mahal nama tua dia kaya lima merato dapat pasarian pertemuan nabi tua debata tonglas rohani ma anak belum nyari so ini penabuy bet tulang mal semua hurni pada ya dolusa ya nama hatan salam anak kurang baik kurang enak kinahi potong nami kira-kira 30 detik do tangan dasar namu pakai tangan ni warga saragi garinggi emak di sayur martong kita une bata salam sayur matuhan ni mah hanjun hujanan masih tapi di batahan pasang di pamatang taruh bima ada di pasarian ay matong kurami han saragi garinggi terima kasih mak
biasa bila pada kamu cuci tangan. Padahal mah. Rupiah maketo. Di nauli dera negara omma hurapan tikian naulina tinotuhon ni debata boy hami roma tato kamu na simadwa nami ula nami raja nami dalam disokpa nami mon pasang ako kamu jara dari ni raja imertamian homat debata asang dia no nakapa pumoni pur magurang onne nalakpe tukot tatwari ari namangi makite pas kuat mo susuano raja nami na boy pasatan Las Marwah Hida yang di dalam Al-Quran nauli na din gamon di hamuna hula-hula namin sa luhog na so kung imang manghami sa luhog na kasi dito din muna kasi na yung totongbok kamuhami di pa sa kamyang mo kasi dapat ak nauli dapat ak natin gabuhay tapos ang hamong tuwarer na manging patupang ni tangan namin silupo di hami sumadwa namin mo late at pasiyo siyo umma tukang marami ng bawa ng umma jadi mulai temari hamong pagkakas namin roh hamong pasahaton banyak muna ang sumadwa ko lumang imani baik kamu banyak muna tinggan nahot pada koras pir doh naturas piar pengakon suara asal mentong partangnya kami beribadah asahok marihamu akapas tsunami kok makapas saulian bir marang pemimpinan salun nami biar maha mujai siar yo menang padilim menang sahabat bawa di hamung tarian asalam boy lam budam na libet kamu sobat namar kasi mengenai kata natural tahun lade jadi tawar sendiri maju geleng Sudah kamu nanggi. genuk waras sendiri Bekerja. Baik kenapa? Anak kayu. Iya. Oke. Halo. Dia Ulam dari mau mana lagi dulu baju sana naya. Oh, perokok. ya budong atu nami nama tua mazo dokuran nami molo kami di Solo kamu madipuri molo kami di Puri kamu di Solo di masa tikion di mana go ni areon di partak kota ko di mata ni areon rohami tu Solo muna songon pasahaton gudang do naking di Salohami ima songon soban yuhum ni pargelengota marga Bulun batung songonope naboy tarpasahat tamu tarpasahat kami di hamu hahanan ba las marohamuna martangyang matok kamu tuan debata asanggiat wa ka ari-ari neng ro buy lemurengganna lemu gudangna lianon ni parkelingot tau tuhida asal buy parlas ni ro haita sabas soni pe hata nabu di pasahat kami sian kang dimuna marga tordang dirdo timai maulade pasahat Kenapa salah mati? Semoni kapenan muna turham siguro gudang mapirasuna amang nanto ika masipatibaran alay pulo du katani nama gue mabdokon ame ma kamu masih panggil tubuh, aku masih panggil tubuh. Di mulut kamu masih tubuh jolo, ani mati pun. Amang raja nami, mulut itu kata ni nama gue mantokon. Kalau kami petutuan not di jolo, do dua mudi pun di mulut adong ulau di jipolo. Oleh ada mah di Duata, oleh ada manang di kita saluna. Boti mahami amang raja nami. Ya bioras, salam. Musik. Ya net kelamo di saya dong natigang. Tidak betul. Ini mah
Lewat SMA. Berarti depan ini benar. Sa 10 meter. Kan SMA ini Berapa lah kau merah? Utang kanan. Baik, berkali Pak. Puskesmas. Kamu napapumuhon sinamot buru namyon betul songonope di kami ulusmu las marohan dengmu do to dimuna da boru damang boruda jadi harus luson ya salam ya boros pir Makasih. Ya, Bumeta. Lus hela. Ya, apa lo? Pas lo be. Pas Tapi kamu lebih ya. mana PO 2 saat ini. Baik. Enggak, ini dulu. Oh, depan lebih cairkan. Dari gua lagi. Oma itu samulai rohami biasan takut di mata neron sehingga takut rezeki diamu hari baik kami songon sekelas muna lepas di muna songon kudus dohot nahobar sesuai dohot tidak nami si malungun bagi songon itu nabui pas hatta nami sodong lima malas mau urun lima ada botoda leda oh bebas aku lemen sama oh deh ini Orason Horas. ya Horas. Hupa-hupu. Wah, apa dah? Sampai pas-pas di hari karuna. Kenali. Sonop kenabui, kenali. Malas sudah. Tuh lupa hanima, hanami sadar hanima. Larung pisah-pisah. Sarupa do kalau ada di mana tuh dah. Iya. Banyak dia. Dia beras nih. Horas. Ya, tahu di mana, Bro? Tsunami todang harum tiga beron. Dah. Masama natin ito wasta. Kalau mau ini kamu ada di perkata mereka sebul. Saya bilang kamu cuma tua. Ini mulai nam. Jadi kamu tuh dong. Saya 2 hari di Hamzah. Mau lebih terus soal perfect muna tahu. Kami do margane baho na hurang mengalit panirod dia. Kampal hudok mengkira na dia tu siamu. Do no pere sa pamuna baharu kami kamargane baho. Torok do kami ka tulang. Lalu dilek na foto mengkira hurang do pangat siamu na di tumargane baho. Foto. Kami ma tulang ni bapa muna. Kami ma tulang ni okung muna.
Jadi nga dua kami. Wala pitong susunak nga toro lo kami kan hamuak ka ini kita dinami. Wala pitong soni di hararo nami. Wala burisip bolo na ruli pirak ko. Ya toro lo kami. Tulo kami optimun ngay so kaya. Pinggan ko sa lupa. Jadi dioleh. Lasu aku di nama Pikas, dari Namion, di nama Ngalak Buru Raja Siam, Tuba, Tuluk Sang, di Tabbani, adong niat Tuhan mabai sulang-sulang pahopku, o sa darat na balgadolay, ada maho si boto uhum si boto adat. Niyan, budang dosong muni. Tang dope mangadati naturasna, alay mangadati anak konna. Ada gaya besar di situ mo dihoy. Tapi orang do dihukong. Kurang dona turas na lang baben adat alay anak ko na maradat. Alay di pasuk-kasuk kahoro. Ikot kahe, ikot kusong pa do margatod dang. Di salanay, hami peak katulang mo marganay baho. Maulay, taruli di juhut. Taruli di sipanganon. Taruli do akan apursaw. Malupit usok nilay ng tarpatu paham di kikto di akka. Idahala si dahat si pailoho dek si mudurudu edek si do ay si tiyo-tiyo. Adong do pe tuari ren naho naro di akka si batu panami alay ide pe perdalani ada ti. Kang naso berfungsi hami margane baho. Alay ide pe perdalani ada ti lektura. Suatu marong panagaran. E dino dek ni margane baho namin nahamu. Aram betik kinaledak. Jadi di son tumotik na tarpatu pahami arab wapir si perditor di dohot kulo si torok rabu. So itong bereng dinilay doho biyak materina. Na di rasnero hakma bereng lain na. Ani mereka ko ralo tulang ito. Age usaw na sa otika. Iyo. Si mabiyang berguna. Oh, Limuhan. Siguro na din. kelas itu simbol. Gusto kami mga galing na niyo. Orang. Dia nggak kamu itu simbol. Ini biasa naik berek. Nggak sih betul sah. Rong pasangan na niya. Kung lo berek. Anope. Ano menang? Kalau hapus gereja. Ako sudah be. Ikaw kami dan. Kita kan masoyan simbol perkailangan ng mga doon. Oh, sorry, wala dahil. Mana nasa peso ni. Hai. Ano mamarno? Cepat na. Apa itu lah? Oh, cuma ngelus pakai. Ayo lah kalau. Udah tiba-tiba dulu. Lepas tu kira. Gudok. Maju mama tuh. Nah, Gua halakna apa?
Todang larung tebana isa dun. Oh, matulang akan uli di sini. Ada dos maroha lah tapi kan naik. Alam may puka. Aduh. Ay, nakadok ko na. Ulo sorok kita. Wala seri terlap tu unik. Ada rumah nih. Perlompongan na. Dahil mas lah proses raja mak. Walau tu saya dapat noni patu pahami balos na las maroni raja. Kapol. Nona pengantin baru ini deh. Pengantin baru stok lama. Walau itu ku natulangi ho bang, unang pahaw natulangi ama tua, unang nak atak mapatijang. Beti jak Langsung masalah. Salam potongan di bagus. Langsung mabot. Patu pahamu itu. No langsung sudah karo. Udah ini minumnya. Boros pilih dia itu. Dan terus ada. Oke. Lalu lama boros pilih. Hani boros pilih. Hola,
batana marhaban sama Tuhan di benua bijang madok molati do hamil itu hatu do kamu ne badiai sa do badiai sa menurut diario. Ade Tuhan yurupi rohani akan nawati sopot nawar budak-budak yang mulisun ade Tuhan didago siap abang sami menjagoi rajar adat kami sian pamor nami ade Tuhan baru di bagasan menurut diario dan itu warna yang beredar sektor di bagaso kalau mengarah pasu-pasu tersedia ade Tuhan yurupi kami atong jalaban ma berna mi dulunan jadi pasripio sini baru ben ora itu ada tulah di bagasan manibat serio tong lupa satu niak kara di bulu tulah dei iba kalau pengadation ada nago dinau majalo pasu-pasu pasripio nasiga di berpikir ulu pihamil Tuhan manibat serio gonggo mematut dinang pamatang nami asa sanu ulan na di bagasan serio dari tapa sama petiho jalan pakwa alas kiro atau ngasih berkabari Tuhan jalan mata yang lain apa satam itu maksudnya nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan amin. Hot maho di hatuaho sadarion majalo pasu-pasu siap Tuhani di garejai borhat maho borhat maho rapot tangiaki nungadua kabesada hamu boru kamu marana tuai borhat maho boru rapot taniyaki tubuhan lak tubuhan sikoru
Amin. Martuang magandang namang kabiyari Jacob, na mardalam bani dalan, martong kumay. Hamtuhan na ibata Bapa namin, marhiti Jesus Kristus Tuhan namin. Hamdo na manaktakon partong ay sabihan, rodo asawan namin hubang humangindo paso-paso. Ase patatap hama partong ay jabuan di sedia, marhiti ikon pagkahulong yun. Rajay hama sedia marhiti tondoy na pasi. Ase mamuka jalan mardala di bagas dami partong ay jabuan ni sedia. Balosi hama tonggo na niyon, halani widong paponhorong ni atin. Amen. Untuk maguriang Diyos. Ingat, waktu konseling, waktu pimpinan pranikah kami sudah katakan, apapun jangan biarkan itu mengganggu sukacita kalian. Jangan jadikan itu mengganggu sukacita kalian dalam pesta.
rumah, gitu kan? Bukan hanya persoalan itu dalam hal menikah, tapi lebih daripada itu, menikah adalah menegaskan pasal sudah siap mengambil tanggung jawab yang besar. Menjadi suami yang bertanggung jawab. Apa yang menjadi peran suami, Yohanes harus siap. Pesta juga. Apa yang menjadi peran seorang istri, Pesta harus siap seperti kita. Perasaan masih sama. Ingat, hari ini sah menjadi bapak. Pesta juga ingat, hari ini sah menjadi inang. Kalau di BKPS itu dibilang seksi inang dan seksi. Kita harus siap menanggung tanggung jawab itu. Yang kedua adalah siap menerima pasangan dan baik dari kelebihan, baik dari kekurangannya. Jika masih kelebihannya, kita mau menerima tapi kekurangannya tidak, pacaran aja. Pacaran kan gitu, menerima kelebihan, ketika dapat kekurangannya yang dialihkan bisa. Agak pas bisa tidak terus. Menikah bisa ya. Ketika nanti langsung saya masuk suku Johannes setahun, nah HP, pada pilihan nggak bisa ditetapkan Johannes, nggak bisa diganti. Ingat pada waktu kalian tertutup, tidak boleh berpisah jauh tidak. Ingat bahkan hari ini juga janji pada Islam dalam nama suami tidak boleh berpisah. Ini yang terkenal adalah seorang ini spesialis cantik juga. 25 bahnas yang diingat ini usang kuasanya lalu berkurang kasih kamu. Ketika si SPP tidak secantik sekarang lagi sekarang kan, kalau lulus SPP cantiknya, jangan mengukur prestasi. Ini ditanya cantik, yang tidak sesuai dengan ganteng. 3 tahun ke depan, ya jangan 3 tahun, 2 tahun ke depan, ini dia tidak akan secantik ini lagi. Tapi apakah ketika dia tidak secantik ini lagi, berkurang kuasa cintamu dengannya? Kurang kan? Berkurang atau tetap atau bertambah? Bertambah. Bertambah kepada si Pesta saja atau bertambah kepada orang? Ubahin mabani sana pangkubi, gabi parang halanya dari koloni dalahi mabapani tapaninang lako makasomani parinangan gabi sadadagi makusiya. Saranda ya rasukan may bata humbani dalahi ihawalomi paramangan na parinangan ni Sawan Kristo
Kristus na makaholongi kuliai. Ningon maruhor maya makaholongi si tunggung mabahinon ni parinangon. Halani dihut to ya paniya. Bali si bere-bere habeluhan na kumbali inay bata. Asik idalankan para mangon makawajipan kubani parinangon. Dok ay sanunday arasukon na bata kumbani inaburo. Iholongi parinangon na para mangon isongon pagkaholongiyon ni Kristus. Bani duyain. Ningon tunggung mabahinon ni para mangon. Halami dihut to iya paniya. Bani si bere-bere habilu. Pakon marasa ng iyo forma. Parlahon ni parinangon. Ayun bani Jehovah do parinangon na maruho. Ase idalankan parinangon mahoma. Hawajipan mo bani parinangon. Ay manahargay lobe ni bata. Pakon ni lobe ni Solma. Halani ay dalankan na siyang mahata ni inay bata. Maridok ni Umigor. Marha sabaron. Marha tawumiu. Marha basaron. Pakon marasyan juan-juan. Haganupan maringis niyo. Panmarisayon. Marah. Panorgangon. Pakon mapas niyo. Dawah maay. Kumbani inasya. Tapi atas ni haganupan ay. Marsya holongan manasya. Ay indorahut si bakalan. Nagokan kaya. Dok ay. Dame ninyay batama. Manrajay nasya. Ibagas hata. At pangpandahin. Jadi damay pangarnasyang hata kapanharoso ninyay bata. Sidaran ko ng minamang kasaluan. Tusukun mahal. Johannes Christian Pandapot Simbolo. Rado habang akuho ni Lobe ni bata na mamboto haganuk. Papo ni Lobe ni hasama na martuk puison na tomando ipangindo hurmo si Pesta Rauli Purbaon gabe parinangon mo. Rado habang kaholongi si umbani haganuk mo. Anja hamang parlaho na pasing rap akonsi. Jangan nasabuli panglakon mo. Barang sirang ko ng iya. Paima hamatean manirang nasyam. Ang gosonay do bulan inuhur mo. Mga kuhon haganupan ay. Hatahon hamang baros mo. Kaya sonay do bulan inuhur ko. Anjahara doaw. Makaholongi pesta roli purba. Jana seng anjay paula koko atap sirang konokku ia anggolang sinirang ni hamatean. Terima kasih. Kusukun mahom pesta Rauli Purba. Rado hamang aku ni lobe ni bebata namang boto haganu. Pako ni lobe ni hasoma na martuk ison. Natongondo ipangindaw mo si Johannes Christian Pandapotan Simbolon on. Gabe panamamu. Rado hamang kaholongi si umban ilong niwirmu. Pakon-pakon jahan sa malang amadeyang umban haganun ko. Anjahan na sumuy tayo konon nu. Barang sirang konon nu iya. Paima hamateyang manirang nasya. Ang gosonay do bulan niwirmu mga kuwan haganupan ay. Hatahan na kamang balas. Kaya sonay do bulat ni Huro. Anjara doa makaholongi Johannes Christian Pandapotan Simbolon. Jana sen anjay tading kononku atap sira kononku ia anggo so sinirang ya. Terima kasih. Ang gusonay marjabat tangan manasyam tanda ditotap ni pengakuan nasyam.
juak-juak ni na ibata duaw na padaskon hatani hubani nasya. Ibagas goran ni na ibata baba. Pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dui na pasing. Na pinadomo ni na ibata sing buli sirangon ni jolma. Amen. Ipasu-pasu anjaha iparorot na ibatama partonga jabuan na siyam. Ihasomani anjahi pargogohi manasyam. Makagulukon partonga jabuan. Kumbani sonari nari rosidas kubani ujungni. Amin. Hamtuhan na bata-bata nami kahit Yesus Kristus Tuhan namin. Domay izaw kasaman nami on pasu-pasu na kumbang. Margogoy ham dyan ang ramun iham na sadi. Makagulupo na ibani parkong adjabuan na sadi. Ham Tuhan. Dihutuhan namin marmalas ng iyong halani tama sumasuan ni sadi. Na mangilit mahanami ba? Asin-sion ham mapasu pasunog ben nami hati. Balo si ham matong ko na naman. Halani hidup akong holong ko natin.
mangilit mau maananin ko. Kasi patotap kamu partongan jaruan ni Siriyaw. Maripehon yang ramot yun. Asi gabi rumah tangga ni nawasukon mo pa rumah tangga ni Siriyaw. Tanda ni malas niyo ko na. Iso ni patukan na niyo galangan hatari makasyon niyo. Jalo jana pasok pasukan mo. Asi di mo din kami parikian niyo. Pasaut ko hor sa ito ako nga niyo niyo niyo. Jalo kamu mahanami magkita-ita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang may tamarton mo. Maritetong pa rin sa Tuhan Yesus Tuhan. Ang pagkakaan niya ay naglagas sa nakapasing magpapalun, sa umarasang, sa pagkakas noong pinagulong ang sumunod-yagas, ang pagkakas sa laro ng luwagayari, sa sakaman sa langis sa umarasang, balito sa niya sa manamagod sa taknan, ulangan namin ang ang pagkasukat, paluang mga namin balik ang ako, ay ang masmara sa para ang buong, ako sa kapos sa lugar ni Tuhan. Amen. Jalo na siya mapasupasong banitukan anay bata. Ilaw inuhor ni Tuhan ta Jesus Kristus. Takon holong ko yung ating inay bata ba? Apapasoran nitong pinapasing na makasamanin na siya